Right, last one. One of you four. Live folded knives in the air. You can imagine it's going to be quick, so don't blink. The most important bit, listen really carefully. When I pull down the blindfold, don't all leave. I grabbed down the one that kind of walk, and I got 3 of them. But in my eyes, don't anyone walk out in this area. You protect everyone. One more thing, any photographs or comments, feel free to add them to the social media pages. Sign for them there. Simply add you something. No more messing around. Here we go. 1, 2. Back to the sun. 2.5. Thank you. Let's do it properly. One last time, from the front to the back. Seriously, I've given you my best. Come on, one last time, give me your best. Everyone, together, 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 together. Kalang and tu pokon tambia ya ha kalang Yorkดูแลเลยค่ะลากไปไหนเนี่ยYork เลนนะซูฟินีประคัดคัดเลยแฟดูนี่ฮินูเบรนYork Minster, yeah, York Cathedral, England, Church of England. Sana hunting to Galnuka, Bernia, Archbishop Khawpui, Canterbury, Canterbury, Tuhanan, Chozan Canterbury, Antana, Bernia. Canterbury, nuam, hunting to Archbishop nuam, thunei to Shambles Church of England, khawchhung, thunei to Shambles, the two berte to me of the cathedral, Sonia, Northern Europe, Marlama, Chuan, Alien, Poland, somebody, we have caught my Allah. Nó hẳn qual đều dễ là hẳn phải theo giúp cái này cả con en bả lâu ngay bọc xe mỗi hin ăn liền khóc mày à cái là dấu thầy lâu nung tẩu đều dễ là ngài hay bỏ hi camera focus giao về tủ lên cái đạn tỏ do cả liên hem khóc mày hà lũ mình hi ông về là dễ là tour mà sẽ tốn tắc hết tour hàng chi hàng khara hàng nô chi hàng nô vui hơn anh em vangin hàng nô sung na thì là vang lụt tour thật sự lụt palani mẹ này anh em khóc mày hi we have any York Minster Euro phản một việc in liền với ball này York khi khawpui môi khawpui luôn này khawchhung hiền leng về lên lại khơi lai à mày po hiền
hey tu tei zing dar som vel kan on thlenga som le chan vel su hi som pakhat a rifle vel chawa a ko thler tina kan khat ani bera mai wak suang mai tu nang huna ta chan khawpui hi ar la re le mai thina dor te pon hong tan chau thin kha ne chun lama ba khian ku ngai ro ani York era chen kan pu so mai ani York Minster avalian te khrem heng zong hi ani hi lu na lam kan sul pel so mai ni York Khawpuiah University pakhat York St John University campus Omega University of York ni lo din hi sa nó chết lâu mày York St John University hiện helai several hand acre som pakhat vel zata zaw campus anaya sang khazare somli pakhat tin tan khania mar university status anai na hi chu sang nei le paruka ania PhD pek hi sang ni le som panga tang khana petan chawa university la no pang tak angani kan ti theng chu a university level a chuan chu vain a ranking po hi UK a hian university than nga malian tak ani hi ranking hi za nuai lam chu ani ranking chu sang lo na amar chu university thang duang tak ani PhD pon pe theology department po an nei ta khop mai section hai kan phanglut zel lawanga te hian building le campus te po an nei moi khopa York St John University thang duang tak la no pang tak mani sela kai chak om tak ani om na la hi khawpui lai li York city walls te chuan York Minster Anglican hmun pui te anai em a campus te po hi anuam viau mea zirlai hi sang sari vel an nei thina zirlai sang sari vel tlem lo tak an ni amai ro chu Manchester University tenan khai khin chuan tlem tak ati theng chu University of Manchester hian sing li chuang te nei thina steng chu nia hey a campus te poi moi khom mai ti chuan tuna ka PhD research tina hi University of Manchester noya ania pathian zar ka zo University of Manchester degree na tur kani amai ro chu ka supervisor te Luther King Center Theological College ania University of Manchester noya ni to lawin tun hi ke ma lu chin no lama kumina tanga lut thar tur te hi Luther King Center a hian PhD degree big hi York St John University hian ape to don ani steng chuan York St John University le tuna ka kalmek na Luther King Center po hian in zomna an siam thar dona nakina chuan an PhD degree te hi York St John University hian a hlan to don ani le hian chung lam te chu kal to lawin helai vel hi kan du to khanga York Khawpui mun dang pawimawh tak te yan fang zel te tuna hian city wall kan lona mong bar gate atangin kan lon tana York kalchuan he city wall zo lawa khon hi thiang lo to ka ngai ani city wall khawchhung kul bang manlai nal tenan lo tin chu thian la om reng maya city wall hi zo fe don ani
city wall zo lo chuan yok kal po kan ni lo an ti thina wangin kan han zo ve dona ha han bul kan tan che ani ton hi ka ma kal hi chalo mel riau mel ta ka mu thai kan la anh in số nào cắn tin này chứ anh ông mèo khóc mấy khu fly về khu mèo thum đều thò xây về hệ city wall thì mèo thum mèo nỉ lệ quay sòng khát mà mèo thum đều thò thui anh nhá cũng giờ biết sòng bắt thum sòng bắt đi nó hôn lai ròm hậu lâu tin khá nè ròm hậu hôn lai trăng thò tin khá lâu nhá mong bar gate tangin Butham bar gate lam panin gan kala hi York Minster chung lam po lo lang moi kho mai hela ma tang chuan kul hi kal kong hi zim ve ani sur pel thei tok zela ni an huan vel pon nei moi kho mai hi more into any can sorry to can more here more come mai cái mà pon làm hiểu ral hay là man local chuan cái tăng hiện local don thì này ha hey ral veng tu it fit tak mai kal zel phot au nawn hotel ni mel mga tra ôi hết mặn lúc đó anh nặng ni zung em moi ni to tang hian thla kan lang em ta sal ha lam ale lam helam hi York St John University campus kan Hela pia hian thut thleng ten lo da chol hadam na oma kan thlan te po asave bar to maya siwang an chol zuai bok ton ni thli te tle a vo hi chuan kan khur tep na nga an han wok tak chuan thlan te po hi lo la me the ni mai theng em pon na ma mel thum đâu thò thui ni he city wall hi rom ho lo din kha an kha ikal ba lo thut thleng an thut khal lai che ne i chol ri don lo me York St John University building ho Fanna St John University campus kan tiyan tour guide chan chen la phim me go kai
ที่ยันมองบาร์เกย์ตั้งคานกันนั่นกันเซละบูธซัมบาร์เกย์เขาช่วงลุ้นนับกันแทนตอนที่ฮัลโหลม้อยขบไหมน้อยไอ้ยินเต้เราชนวมขบไหมไอ้ยินตุ้ยน้อยเพียงเบรินอ๋อยอร์กมินสเตอร์ปะสูงเราหลังเทนี่ให้ที่เห็นถึงกุ๊กที่เห็นนั้นเหลี่ยเสละถึงกูอันงาเลยแล้วตัวก็น้อยบาร์หรือว่ามาตุ้ยน้อยลำแมวขบไหมตั้งเห็นกันสุกังขดชัวเกินกันแรงเลยรีดอนนี่สัมบาร์ตากันสวดซ้อนเทียนอะไรแล้ววะ York Art Gallery Art Gallery เป็นโลหะหัวค่ะยากันสวดพิตรพุทธกันเตียนสิกมุปลัมตักเตปอให้ City Walls ให้อันนั้นโซนซ่านี่Art Gallery ก็ตาคานใช่นะกันนอนสุกนะบูทัมบาซิตี้วอลหลอดเสานะเห็นเอามานี่ไปช่วงกันฟังไปช่วงกันฟังสิงฮาเลนสแควร์ตีนกันนอนสวดพยาRiverside ก็ได้ซื้อตัวเลยที่เราเวลเลยก็เท่านั้นขนาดนี้เลยก็มาตัวทำงานไหมมอยนี่บอดทัวร์แต่มาบอดจวนเถอะทำบอกก็ให้บอดตัดเงินอย่างเงี้ยหมดที่ทำเฟสโลมแบบนั้นนี่อ๋อเล่นแหละไม่ต้องเล่นดิไอ้ขนาดชวนเราจะขึ้นละมาแล้วนี่เฮ้ยละมาพอเขาซีร์ก่อนลุยกับซีร์ตัวนี้บาร์เวลนี่อินดอร์Kalau doon ka lawa. Nhìn ngay có tầng kan tlan phút xe có rampa thì là cà phê chung cắt đốt chung sao cho nên là thế này đượcนี่เช่นน่ะเขาช่วงลำกล้องนกเละลูนตัดไว้ไว้น้อยค่ะวิดีโอก็อินทิไลก็เทคโลรีคอร์ดแล้ววะเขาช่วงลำกันนั่นชัวร์สนะเฮ้ยทำให้มาสักกล้องตินไม่อาเฮียนเมียนโลต่ำเอ็มเซลไหมมอยแต่เพื่อมอยเดี๋ยวเวกแม่นี่เขาปุยลูนมอยแหละนวมตักสุดลิงแวนี่
hiện xây nào về đâu được thanh sụp sao mà không nghe gắn cẩn đón phục hết ta hết cà phê đó cho mà cà phê ik lạc UK khawpui luôn lệ ninh thăng môi lệ nuam berte zinga mi hani về cái chỗ lạc phiêu mấy hi museum te pon mà sẽ cái này nó hay museum thì là làm gần tùy vắc lâu Jorvik Viking Center này có hi lá ta cái này Viking Center anh lu man te po hi tlawh lo khop mai ni ni pakhata pui ti hi pawh som pathum na chan ve ni pakhat mai ani pui no dia experience no tak ti ni lut tura in tlar po an tam tham khop mai Hello, Primark te pon. Sana. Ka Primark te pon lo ma ni hela ma. Oh, ni. Do. Hela ma York Castle Museum po. Mun pawimawh tak tak. Ko nga hian lo in phu ma ni hi. York Castle Museum. Street food. Ano ba? Greek street food te. Copenhagen. She just wants to. Museum với cái buổi nên như này. Nó còn xem làm đéo mấy. Không nghe cái cần quý nuôi không nghe cần nuôi Primark hi Dorlian tất anh à bùng rùaวันnày chỉ kiếm mình này ngã nè khawpui thì nào ông à England à khawpui tin hiền anh này thì là số ông rồi khiêu mình hi tàu lem rồi à quality pa ngai tak kan ti mai chu thalu tuk ni lo tawlu tuk ni lo ho khom na ni alun vur vur thing mai York khawchhung hi khawpui chung hi amak ve khop mai hian kom te tak te Scar vel om lem lo noi mai a kar kan lo na khawchhung kong te tak te hi oma Manchester te Birmingham te Liverpool te anga shopping mall an chi te Manchester chon Arndale kan ti te Birmingham chon Bullring te ang chi te hi nga hlo ma om lo khawpui kong si luan con cõi thì nãy hiền shopping mall anh chị UK là mà lá H&M Next thì thế Primark Zara sang kha không thì nãy hiền là ôm này cho York Minster thế là con này tôi đã cái nó cái khawchhung á hay bazaar Minh Thăng Shambles anh chị the Shambles Market anh này được ẩm rượu khóc mày hê hi thank you Shambles the Shambles building thấy pha hành rí đó tổ tắc em rí tổ lúc tục hay thì kiểu mày đó ta là hôm thì tụi ra nè mà sao là thì anh làm vong à
the Shambles. Hi alo. An lo sei fo mai a hi. Sei fo om tak ani bazar nuam tak alo ni hi. Shambles Market. Again! Hi, sorry. Yan. Building hi. Kalay hi. Đi về làm khóc mày. Công te tak te na po. Vek maya. Yeah, well that's Ang par Dora ni. Ito. Shambles Market. Awin diva Mary. Northwest di John Lloyd's Bank di John Barclays kanya kay Lloyd's Bank kapangan Shambles bazaran. Kalam chân nok mày tingnan kan kalangnya. Helam apa he? Door. Ano nok? Mày hi. Ilan mga ang panem? Shambles Bazaar kan hain bawzwaya. Halo mga ang panin karing khawpmaya. Masalahi. Kazong muta. Ndu tok riang eh. Om về Clifford Tower. Này á. Rất là gần cả. Tinggal kalau lang na. Karin kara yan oh. An Khawpui chunga hian hmun pawimawh leh nuam tak tak te kip vek mai lai lo nuam ani Clifford Tower tia
alon so man so katang khosir man kiom ya lang ngun mal sino ni juga kan sana lah yan ayan sen kan han share zuwa yang Sangka some pressure pakwa William the Conqueror ina aludin dek Tony Vanny not England marlama chuan castle tower pawimawh Go straight up. Are we members? hello niya Sorry? Are we members? No. You can buy things at the door as well. It's £10 for adults. Okay. Yeah, this way going off, please. favor us that first You don't want to go up? tầm nạ hay hello ama ta cả chung lon man hi sang som lai lo ni ve ni hi Hi, are we members? Oh, you can buy it at the door as well. It's £10 for adults. Cheers. You're right, man. No, members, right? You show at the door. kan lon ve lo mai ang moi ve viau mai pon tang po hen pon tang thlir hi tok viau mai admission prices Adult is from Pangalai ni kan bal ka cheng som lo admission just so sorry chuan hial lang sar pola ni ve shema khawchhung kan leng tlawh tai lam tan li lo pel ta tar nga le chan ve thleng hun kan ne ya nai ta England khawpui hlun le moi tak mai York hi aning alara London kati New York America khawpui ping thang le khawbel khawpui khawpui ber tia London ne na chal thin New York ping choi chan lo ni boka England kal te tan chuan York khawpui hi tlawh ve nge tur hmun pawimawh niin kangaya te chuan tlawh man pawh a hla khawp mai tlawh man a awm ani puitling in nuam an ti zawk ani mo puitling li re chuan ani ke puitling li chuan hon lo hun non ta darnga arita tihian canal sira kan han kala lo nuam em vek zel mai ni tang hian kan bas som nalam pan a zin na khwa mai ni a hon san tu le thina ni hmun po hi nuam viau ma sela kan khua kan ramani lo chuan kan hon sana kai thina yo po amoi na zong zong anom na zong zong in hi pa sela kan hon sana ngai helama hian hi kan kong ani a ta hian tem kala chuan kan bas om chu helam hi ni helam hi karpa zawk ta kania so lama son tourist bus hawan ni many sama pan mek kan mo ta